He waka eke noa, kia eke panuku, kia eke tangaroa. We're pretty much training. Most of our competitive crews are about 6 days a week actually, with one rest day normally. That's something we've been doing pretty solidly for like over a decade. Ko te Waka Pounamu tērā no o tautahi, I eke ki ngā taumata o te wā, mō ngā rehi takitahi 500 mita, me ngā rehi takitini mo te 1,000 me te 500 mita, ki te whakataetai a motu mo te waka ama. Ko tā Craig Pauling, ko te haratau te toropuku, kia tutuki ai, ngā mahi. Oh, we've done pretty well over the last, probably almost 20 years now. So it's not too uncommon for us now, but of course it took us a long time to learn how to train and to get to that position. Mō Ross Gilray, ahakoa I taitoa tahi mai tōna tima a Auraki Matatu I te rehi ko 1,000 mita, I tai tuatoru ia I te rehi takitahi. Ka mutu, he wero nui, kei mua I tōna aroaro. It was really tough this year. It's Worlds year, so everyone's getting ready for Worlds, and to get ready for Worlds, you've got to qualify first. So Nationals was another level than it's ever been this year. Mō ngā wahine te kapo Aotea, I eke rātau ki te taumata tuatoru, mō ngā rehi ko 1,000 mita, me te rehi 500 mita, ahakoa te noho tawhiti o te tima. And our crew we had a tough time getting together because some of us are actually in Nelson as well as here in Ototahi, so training together was pretty tough. We were aiming to be in the top 6, but we were podiumed in both our races, so it was awesome. Engari rā, e hara tēnei I te krapu noiho, he whānau anō. Whanaukataka ki au, ko tērā te mea nui, ko tēnei ha kina mo te whānau, tai atu I ngā pipi, ngā nohi tai atu ki ngā kaumātua. Enei wā, ko te mea nui mo tēnei krapu ka whakanuia te mahi o ngā rakatahi. I nāia nei, ko tahi kē te aoronga mō te whakataetai o te ao. We need to look into how that would work, what the training would look like, how we can fit that all in our busy lives as we all are. Yeah, it will be training for the Worlds. Back to the training and Tērā pēr ko te mea nui, he ata tātou mahi I pirangi eke ki te tuatahi. Ka tū te whakataetai o te ao kei te motu o Hawai'i. A tāre anō te wā, ka eke tēnei krapu ki taumata ke. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.